Ngibingelele kuwe mlaleli, ngethemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina-ke nje ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke umusha kulona ikhasi leli-ke, noma-ke ukuthi-ke uyaqala wenze nje ngase-ke ungaphumi ungacindezelanga-ke ibhathini u-subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukusho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke kuze ngingakubuza izindaba njengamanje ukuthi-ke ungabe-ke ucindezela-ke ibhathini u-subscribe njengamanje. Udaba lethe lona-ke namhlanje-ke laphana-ke lithi-ke uphunyuzwe ungunaphakade owesilisa obanjwe nemoto yokwebiwa. Izolo ebusuku onogada bakwaTonobholo badubule babulala owesilisa obehamba ngemoto yokwebiwa. Labo nogada bebelandela umkhondo wemoto ebintshontshiwe. Bathe uma beyibona bazama ukuyimisa yangama yabaleka bayigijimisa kunogada. Uthe uma eyibona ukuthi-ke usezobanjwa lesi gebengu safaka imoto ehlathini bangena naye. Uthe uma ephuma emotweni wadubula ama-security abese eyabuyisela-ke nawo amshaya ngenhlamvu wayeka ukuphefumula. Lesi sigameko senzeke eGoli-ke laphana-ke ama-security-ke afonele ngokukhulu-ke ukushesha-ke laphana-ke ngokukhulu ukuphazima kweso-ke laphana-ke ayifica-ke le moto-ke le eyebiwe-ke laphana-ke. Ethe-ke bebezama ukuyimisa-ke lesi gebengu sayifaka ehlathini-ke laphana-ke. Nawo-ke ama-security-ke abese eyangena ehlathini. Uthe uma ephuma emotweni-ke isigebengu siyabaleka sadubula kuqala-ke nama-security-ke abuyisa-ke kube sekuyilapho-ke isigebengu sishayeke khona-ke sayeka ukuphefumula sashona. Manje ngicela ukuthi ungene ema-comment section-ke for sure uvule lapho uthena-ke ucabangani ngalolu daba-ke lolu-ke bese wenza ulungile nje ungiqhase-ke ungaphumi ucindezelanga-ke ibhathini u-subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukusho nesenti elimnyama-ke uzokwazi ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye iy'ndaba-ke ezintsha engizobe ngikufakela zona kulona ikhasi-ke leli kusukela-ke manje.